aka kanya tuvugana uwo bita perezida Paul Kagame yagambaniwe n'uwo bita Gisekedi perezida wa Kongo, yamugambaniye. Batangaje yuko perezida Paul Kagame ari kuja gushikira amabuye y'agaciro muri Kongo ngo no gusahurayo izindi myaka z'abahunzi, ari guteza intambara y'akavururu muri Kongo, ari gukubitayo ibisasu 250 biri guturitsa umujyi wose bikaburana, ngo kiri kumanuka gifite ibiro 800 kigahita gisandaza umujyi kikabujugunya hasi. Ayo ni amagambo yavuzwe na Gisekedi, yayivugiye mu nama yari yagiye. Hano muri kurebaho amashusho, iyi ni intambara iri kuberayo muri Kongo, kanze wowe urarangiza iyi video ndaza kubikwereka neza. Ibyo bisasu bari kohereza biri kuzamuka bigafata no mu gihugu ca Burundi. Abarundi bari gutaka cyane, bari kuvuga yuko bahohora, ariko ibyo bisasu nubwo biri gukubitayo, perezida Paul ari kuvuga yuko atari we. Gisekedi akavuga yuko nubwo ibyo bisasu biri guturika, biri guterwa na Kagame, ari kohereza M23 ngo yarangiza akayihakana. Ibyo byose ngo biri guterwa no gushaka amabuye y'agaciro ngo ibyo byose bisaba kugira ngo ugende wikurikirana hano kuri Karimagezi Comedy. Bibutse wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe ni ingenzi. Ikindi kandi ibyo bisasu bikuhutaza ngo bimaze gusenya inzu 238, bahamaje gupfa abantu 32. Bamwe bari kwa muganga, bamwe bakomeretse, ariko muri Kongo byere yuko ibintu bimeze nabi. Icyo nasaba abanyarwanda ni ukumfasha tugashimira perezida Paul Kagame. Yandikira muri comment ngo perezida Paul Kagame ni umugabo. Ibitangaza akora nibyo bituma twebwe abanyarwanda dutera imbere, tugateza imbere n'abandi, tukiyubaka. U Rwanda rwacu. Kora subscribe, bino biganiro bigende bikujya buri munsi, kugira ngo izi nkuru z'ubwenge inze nzihererana nje nyine nawe zigende zikugeraho. Ayo ni amakuru yatangajwe